lishonile mlaleli, lishonile wena wenkwazi kaMahlokohla. Libito lami ngilofana ngwakamavuso Sibongo. Ngiyakubingelela, ngiyakemukela ehlelweni lethu letindzaba letikhethekile. Ngilesine namuhla mlaleli, seyivele ishaya vundla insimbi yesithupha. Singena kulo hlelo ingozangoza elihlelo lasibuka khona tindzaba letikhethekile, tindzaba letithinta live, letithinta wena ekhaya lapho la khona le mhlawumbe uyafuna kuva ukuthi ingabe lapha kunayindzaba naye kuhamba kubheke phi na. Namhla mlaleli sikuphathele indzaba lengikhola ukuthi utayitfokotela kuyilalela uve ukuthi ingabe nayitekwa ihamba iphetha ifikapi. Nawe ke mhlambe unawo nalethuba lekuthumela umlayeto, utawuthumela uthumele umlayeto ufake lo mbuto wakho kuyinombolweni lethi 79448043 79448043 noma ke usithumelele umlayeto ngeWhatsApp noma ke usebenzise nayo nombolo kusenda imessage SMS. Ibito lami ngilofana uMavuso, njengoba sengishito ngihambisana naGugu Mahlalela lesilibambe naye lo hlelo lanamuhla. Ngisho ke mlaleli lithi namuhla sikuphatheleke indzaba lemqe kakhulu, indzaba lethinza emathenda noma ke kuthengwa kwemphahla yahulumende. Siyathi ke sikunemlawuli lokuyena abukeli leto tindzaba iEswatini Public Procurement Regulatory Authority holwa ke ngubabe Mmuzi wendoda Mathebula longena angumphathi. Sinayeke namhla ke ehlelweni mlaleli sitawuteka yona indzaba ngoba phela babuketo na tindzaba tekuthengwa ikakhulu lokukhulu nje lokusilethe kule hlelo lemlaleli indzaba ukuthi engabe ekuthengweni kwemphahla yahulumende ikakhulu etiko letempilo. Siyathi ukuthi kunaleto tinkinga letikhona kuleli tiko lekuthengwa kwato ke tintfo tekusebenta etibhedlela tiyashoda. Sivile lokuthi kunethenda lemile lengaka achubeke embili ngithi zathu sethi mhlambe sestaff diva namhla ukuthi ingabe kuhamba kwande kube njani nakunjalo kwente kanjani futhi. Ngithemba mlaleli sisachubana ihlelo utayiva indzaba asisayethula sisayichacha. Mlaleli angithathele ithuba lekuthi ngicela tivakashitami tikuvusele. Ngicela ke ngaye ke lo ngumphathi waye SPPRA babe Mathebula. Mkholo siyakuvusela. Siyavusela Siveni, sibonga ithuba ukuthi sibe khona namuhla ikakhulu for mina ngalokukhezekile. Ngicela kuvusela Sive sasengikutheni kamama akakhula khona. Siyabonga mkholo. Siyabonga ke mkholo ohambisana ke na vele ingwenya. Sivusela mabuye. Mavuso ngivusele kuwe nalamahlalela, phinze ngivusele nakuso sonke Sive seMaswati ivele ingwenya ke utalwa ebuhleni edulu kwaho. Yebo. Usemlaleli Gugu. Ushonele ngwana lo muhlashale Maswati lamahle kuyinthokotelo enkulu ukuthi phinze namuhla bese ngabuya sihlale nawe kulohlelo laletikhethekile. Buya uthamele wona umsakado sesivele sikhonela wena. Awusuthi vele ke mlaleli igcwele indlu sifuna sihlanganele ukuthi sitawuteka lendzaba lena lesingayo namhla. Mkholo mhlambe singaqala ngawe, siqale nje ngekuthi ke nayi indzaba lekhona ingabe vele njoba nini kungeni lenibuketa indzaba tekuthengwa kwemphahla yahulumende. Engabe vele i-level of compliance noma ke indlela labathengako bayilandzela indvele lemigomo ngendlela lenibheke ngayo njengemlawuli. Siyabonga kakhulu. Singumlawuli wetekuthenga kangwane sibuke tinhlangothile tinzathu tahulumende lakathenga khona. Hulumende uyathenga kuma central government ministries. Phinze athenge tinkampani tahulumende lesibita kusima parastatals. Aphinza athenge ngabo masipala. Kulesinye isikhathi ke kuba khona lesibita ngezingema agencies labo ke lokhanza ukuthi batawufaka bo micro projects base ma ministry abasi parastatal abase na masipala but ma agencies ahulumende sebabongele sibabukile sibalusile bayefika ku 93 mashumi la imfica nakuthathu. Lokusho nje anikabuki ihulumende kuphela, ngibukene namaphara namathi inkampani tahulumende. Hulumende ke phangibani
Uhulumende kubukile ngibabala. Ngisho ukuthi ngelilwimi lesiletayeni sathi ihulumende ma ministries. No, sibuke bese sekuba ngilete inkampani tahulumende. Wonke nje lo sebenzisa imali yemthelo yesive ahambe ayothenga impahla noma ema services noma ayokwakha sakhiwo. Sineke siluse yena. Inkampani noma ke lelwandle la loluholako lomlawuli libanza lelisha lelifikako engabe vele ekufikeni kwenu yinto inguquko lenifike natenda letende ukuthi umsebenzi wekuthengwa kwempahla kahulumende ube ngqono. Ngidawuphenza ngisingabe sibasha noma sibatsala. Ngokuthi umbuto wami ngobuta ngoba umthetho wa 2011 Public Procurement Act bese ma regulations esinawo 2020 bese le office la ka ESPRA belilang ngendasi la mlingi makhelwane komsakato laqala kusebenza nga 2013 na ubuka ke ukuthi 2013 kulomnyaka lesosikho nyalo selihambile lici kepha ke umbuto lo ubuta komloko ukuthi yini lesikwendile nalokuthi ke leti inkampani tahulumende vele nema ministries bayakubuka yini lo mthetho wekuthenga ngathi bayashiyana mavuso bayashiyana lesikubabona bahamba embili bagijima kakhulu kuleni inkampani tahulumende ema parastate house balandzela bomasipala ngala ka central government ministries besolo sakhulumisana ngendlela ukuthi akube ne compliance bese kuba ngilombuto lomunye ke lo ngibutano sifike sashintsha inthi mhlawumbe ungafiki kuloko njoba uthi ke kuyashiyana uyasho ukuchaza ukuthi bahamba kahle kungalanga lapha kuma parastaters lokungathi kuhamba kancane ngila ku central government engabe vele nakubuka wena njengemlawuli kubangwa yini lo sibahambe kancane ekutheni bahambisane nale migomo yenu. Kuyashiyana lokunye kwakhona kuze ukuthi i-tech-thenga noma ke procurement ihambe kahle kuyafuna lokuthi be khona umuntu lobuke le tech-thenga sibita ngezingisi imane stawuthi ngi-procurement officer noma ngi-procurement manager ubuke njena le tech-thenga kanti ukhanza ukuthi kahulumende tech-thenga iphindze libuke ngi-accountant lesinye isikhathi nguyelo khipha ima-order phindze abhadale phindze futhi nguyelo buke tech-thenga uyabona ke lapho kusinangabe sekune situation lenjalo kutoba ngalokuthi compliance mhlambe ingabi ngile kahle lokunye kubangelwa nangokuthi ngalendlela lisebenza ngayo nalesiauditwa ngayo stinkampani tahulumende sima ministries bomasipala tehlukene ukhanza ukuthi lesinye isikhathi le compliance lefuneka lenkampani tahulumende yinkulu vele ke lapho sekufuna ukuthi lama specializations lana kusenjetwa ehlukane bonakala ukuthi lona wenda lo bese uniketa abantu nakule start ukuthi ngesimane iassurance lo ukuthi lemsebenzi awendi imisebenzi lemibili ngesikhathi sinye yaba mibili utawufika auditors sekonakele la kanza tinkampani tahulumende ukhanza ukuthi nase kwende into lenjalo ungaboshwa nekuboshwa ukuthi wabese ucambukela wena tinfo tingasizo umsebenzi wakho. Lokusho sina kubuka wena kusebenzela lokungqono ngilokungale kuma parastaters na ubuka mhlambe hayi kusibasebenta kabi ngala ka central government kepha nje naso uqathanisa ukhanza singuphi lo mhlambe nakungathiwa nje mathebula ase recommend ukuthi kuzele umsebenzi uthi uhamba kahle ungathini. Hulumende sisuke emhlanganweni nyalo nje bese lapha kaNdunankulu sinemhlangano kaNdunankulu besibika sithi sinekhakha lehlukene lebuke kusitalive kulenza ka health ukuthi ilunge besikhulumisa kona ukuthi wena so wendeni ka procurement wena wendeni ka public service ecashwa tisebenzi wena wendeni ka finance kubuyisa budget procurement department ka Ministry of Finance so proposal lokuthi onke ama ministries akabe nemove lokuthathwa ngi-procurement office sekakhiwe ama-job descriptions sekwentiwe konke lo lokusho ukuthi yebo wona njengoba sihamba sigijima senda konke siba asifiki kanye kepha nje sikubona ukuthi ikhona le nshisekelo yahulumende lokuthi abuye abuke lokuthi le procurement vele seyinebamvu labaqashiwe labantu ama procurement officers basebenza kahulumende mhlambe recommenda kwami ngaba ukuthi nemhlolisho Ndunankulu uchazele ukuthi ucela lokuthi ngabe sekwendeke itolo ngicela ukuthi recommenda ukuthi sekuncane sikwende itolo recommend sekuvele kuya implement lokho lesikrecommendile yini ngiyasibile kulombuto ke ukuthi yini ke ekufikeni kwenu yini ngibonile ukuthi lokubethe inguquko letingcono sibone tinkampani tahulumende bomasipala baqasha abantu lababuke iprocurement
basinaba abacashile bakha ima policies procurement lokusho ukuthi thina siyothenga kanje kwalandzela masipala ke bona basuka ku Urban Government Act lebe ine procurement nayo. I think sections 59 of the Urban Government Act bayakhulumisa indaba ye procurement, but base bayabuya nabo sebabuya ke babuya la kule Procurement Act nalama regulations. Okunye lesikwendile sifike sakhali iphepha langcondo womshina le website yethu lene portal lapho khona nangabe uyinkampani yahulumende ngumasipala uyiministry uyaletha itender yakho sikubukele sisho ke lapha kuse itender yakho inedinkinga angeke sikhona ukuthi siyikhiphe lesive noma kubosoma business noma kuboma supply sithi ke singabukisana nakwezivumelane lokuthi asiyishintshe bese sesiyayiletha ke sesifaka kule ngcondo umshina lelikhasi ngcondo umshina wethu lokwenda ukuthi ema supplier akho losuwathola nyalo sekachamuka mhlaba wonke besibuka nje sina IT emini ukuthi kepha likhasi lethu langcondo umshina livakashela abantu labanganani ngelilanga lilinye siyabathola abantu labedlulako kubo labafika kocishe 100 labangene kuleli khasi lethu ngenyanga sithola ema thousands lakabuka lekhasi lethu bese ke laba khona ku downloader noma ke kuthatha lama tender la kuleli khasi langcondo umshina bayafika kuma thousands lokusho ukuthi lesi sikwendile thina sing-Esper itender awusadingi ukuthi uthengele iphepha ukuze ubone ukuthi kune tender uhlele ngudzeni kamamba uyakhona ukuthi uvule cellphone yakho ungene ekhasini lengcondo umshina la kaEsper ukhanze ema tender laphumile futhi itender akusadingi ukuthi uyithenge kuqala kuze ukuthi ubone ukuthi le tender lena ngiyakhona kuyingenela noma ngikhona uyibuka khona la ku cellphone yakho ku laptop ubone ukuthi lena ngayingenela lena ngeke ngiyingenele kanti itolo bekufuna ukuthi mhlawumbe ukhipha leyo 500 uthenga le tender so ithengile so ubona ukuthi hawu le tender lena ngiyite amandla ukuthi ngayingenela lokunye lesesikwendile sesendele ukuthi ema suppliers njengoba ubona nje nyalo ema suppliers akakhona ukuthi asukuma ayokhonona awadi emalungelo awo ezema supplier ukuthi nangabe sengendeka kanje akwendeki kahle siyaye bese ke thine sivula isakha inkantolo lehlalako ke besilalela isikhalo sakho longabe losuku sosilethile ku Esper ukuthi kuloko lokwendekile angaphatheki kahle ngimine ngithemba ukuthi le tender le bekufanele ukuthi inikedwe vusa umuntu wenvoter investment inganikedwa vele ingwenya investment izathu farming nako le nkantolo ke le ya Esper la kusuke ayakhile iyakhona ukuthi besiyahlala inilalele besikhipha sijuba le itoro bokhanza ukuthi nangabe awuvumelani nenkampani yahulumende noma namasipala noma neministry vele indlela yekucala bekuthi uye enkantolo bese kuyadula ke lapho kanti nawutakithi indleko lothi ibhadala kodwa incane kakhulu lokuyevakala mkhona mlaleli sisehlelweni tindzaba lesikhethekile sitika indzaba simemekela lapha abanaba labaluse kuthengwa kwempahla yahulumende ngawuthi ngumlawuli regulator Eswatini Public Procurement Regulatory Authority kanti ke ngihamba ke nakho kumahlalela lesichuba nayo lehlele lelemkholo nawe mlalele ekhaya kuku angikunikede ngibonga kakhulu amavuso ababe mathebula nguva uthenza indzaba Ministry of Health lokulihlangothi lolubukeka lunetinkinga letimatima kulamalanga and kwangathi ne procurement ingiletinye yembangela lenye imbangela letinkinga letibhekene nalo olelitiko yini lokubangela lokumathebula utangisita mabuya kuphendvula lo mbuto lo ngoba ngenya lo phosa ngathi usebenzisana kakhulu nema ministries nama suppliers ethu but nje kuyichaza lokubanga ukuthi kube nalo kukhuluma lokukhona ukuthi kuphume itender yaka health tender number 1 of 2025-2026 na tender number 2 ya 2025-26 tender number 1 yena bekakhulumisa kuthengwa kwe medical supplies dressings and suchas bese tender number 2 bekakhulumisa kuthengwa kwema pharmaceuticals nema vaccines uqhubekile ke health wayi evaluator ngabe ngidawuthi ngini ngeSiswati wayicwaninga le tender buka ukuthi labafakile ama suppliers asibata ubita malini wathi ke second lokho wabanikeda ke kufanele ukuthi bathole le tender amadinkaphana uthi sekabanikile le nkampani kwathi ukuthi tender number 1 kwaba khona i-supplier lekhono nako yacela ke ya PS njengoba umthetho usho section 46 wafika wakhala lokho ukuthi ngiva ngazo ukuthi le tender ngishayele ke sakeni la bamphendvula ka health ongagculiseki
wasinasuka lapho ke lo mthetho section 47 uthi ke ufuna bese uya ku ESPRA wasuyeda ke kithi watokhala futhi nakhona kuthi akagculiseki salandzela umthetho ke thina sase sakha inkantolo letohlala ilalele lesikhalo sakhe beyikhulunyiswa nje indzaba yabo itolo kubukwa lokho ukuthi yini lakhala ngayo kuthe kusenjalo ke kwaphinde kwachamuka etinye ikhalo letinengi ke nyalo tichamuka tikhalo tichamuka phi ke kuthe ngabo June naqala inyanga yenhlaba kwafika baka health bathi ESPRA sikhiphe itender la tender number 1 na tender number 2 lesikubonako ukuthi stoko sethu ku warehouse noma ke inventory siyasinciphela kakhulu nasitawumela ukuthi lo tender number 1 na tender number 2 bacela ku supply la ma supply ukhanza ukuthi ba submitter ba deliver kubo 3 months time manje nasithi siyabuka lesitoko sethu kutabe sekungena lutho etibhedlela sekukhala sekusho nabamvu sicela ukuthi ke nisivumele ngana kulesithi i-deviation section 6 walomthetho we-Public Procurement Act uniketa imandla ESPRA ukuthi angamvumela inkampani yahulumende ukuthi deviate lokusho ukuthi seyiyaphuma kulolu hlelo loluvumelekile noma lolujwayelekile lokuthenga hlelo tijayeleke ethenga ngiphi ke open tender limited tender noma ke single source nawuvumelekile u20 single source salalela ke ngicabanga ukuthi indzaba yabo mabuya nongangikhumbuta ayithathanga ngisho liviki lesicelo leso bese sisikhiphile sasivumela ukuthi phuthumani hambani nithenge ingaze kwenteke ingoti etibhedlela kulima lesive bahamba ke bakhipha itender yaba limited ukuthi babaniketa lababaniketa ukuthi bacela ukuthi babhide babaniketa on what basis ngicela kucubeka nayo okay bathi sebabaniketile ke laba abaniketako sathola tincingo kwacela kwaba tincingo kwagcina sekubhalwa sekutikhalo kuthi hawu ESPRA nine kuphume itender number 1 na number 2 sabhida nenkampani ya South Africa i-open tender lena wonke umuntu uvumelekile yes seniphinze futhi nine emakoneni seniniketa Ministry of Health kuthi aphinza akhiphe lenye itender 104 905 abite bamfu singathi thine labanye nathi phela sitophamisa sandla sicutselana sichaze ke lokuthi no lokho sakwenda nganathi zafuna nathi bathi ke bona ingani laba lebe sijoyine nabo ku tender number 1 na tender number 2 phindze sabanikiwe lo tender 104 na 105 asiniketwa ngangithini phela nathi ngoba bakhona laba nathi sebaphindze futhi bakhona ngala sisekho thina sisele njani thina ngalomthetho ke nangalendlela lehulumende asakhela ukona ukuthi sibe khona sase siyayimisa ke le tender health asenime kancane siva tindzaba lapha leti kanje phuthumani sitokhulumisana vele ke health akalalanga ngakusasekuseni sivele indzaba beke sakakhona office sahlangana sakhuluma mhlangano wethu wabamudze kepha wahamba kahle kakhulu ngoba sakhulumisana nje kahle sevana sancuma ke ngeke ukuthi ngilesihlanu lapho level liphelile lokhu namhla kungilesini sancuma ngeke ukuthi health spend onke lama documents athenda number 1 na tender number 2 ama documents ke nangikhuluma ngawo ngikhuluma ngale tender ngikhuluma ngale evaluation ukuthi kwafaka bobani mhlambe babaphoqa ukuthi kunala bathole lithuba ku1 na 2 lese baphenze bathole lithuba ku105 na 104 nendela kutenetisa sifuna kwenetisa nazi lokuthi kuliqiniso lokho labathi kwenekile basinikile ke amaphepha lema documents athenda number 1 na tender number 2 baphinze basiniketa futhi amaphepha athenda 104 na 105 lesicela ukuchachisa ukuthi lama documents makhulu ndawubekisa nje ukhanza ukuthi evaluation mhlambe ya tender number 1 ile ku 185 pages lama prices alama items naleti inkampani letibhidile ma page lamanengi lokuthi inombo etincane so uyadinga lokuthi ungabe sesubane nesibibithwane so ujaga ukukhuluma vele lapha then ithi sekucala ubuke ubone ukuthi unginako lokwentikile ninako lokuliqiniso nginako longaseliqiniso ngila sikhona khona ke inyalo siphethela ama documents siyawabuketa lokuthi kungiko lokhu labakhala ngako lama suppliers lakhalako ngiyevakala amathebula but sibhekene nenkinga yelive lonke etiko letempilo yokuswelakala kwemithi edibhedlela nato tonke nje tensita letigcingwa ngelo lelitiko ingabe lokuzama kuphenyisisa kwenta konke akwendini letinkinga letibhekene
nale tempilo ukuthi tiye phambili sisafunze emaphepha sesenda konke. Ngicela Mabuya bengimcela ngicela ovulo yangibuka la Mabuya ngithathele le yesibili imphendvulo ndawuphendula le yekucala phela kunemthetho lekufuna ukuthi ulandzelwe futhi noma ngabe sekunesimo lezinjani kufuna siulandzele umthetho lokukahle ngalomthetho wethu kaNgwane uphindze ube nako ukuthi mhlake sekune emergency noma sekune disaster noma sekwendeke simo lesiphuthumako nayi iprocess noma igaba letiwilandzelo ngicela emaswati amane sekubaningi bayangishayela labanye babhala ku WhatsApp labanye bayasimisa endleleni hey nifuna kufe bantfu noma kufuna kwendekeni kuhlushekiwe cela kucacisa nako ngicela sinasicala sitibikile ngwase ngutseni kaMamba vele wakaho simaswati labantu laba yesibhedlela kuhlobo tethu nathi siyakhona lesibhedlela ngeke sesize sifune kwenta info leta uhluphekisa sive kepha lefuna sikukhumbule indzaba yaka health seyihlale lichi so lokwendeka lo yendeke espra angakamisi tender bekude imithi esibhedlela indzaba ukuthi ke espra so umise itender sekutawuhlushekwa ayisilo leliciniso ngicela Mabuya amane angichasisele angiside achase indzaba ya section 54 ukuthi uyayasebenze kanjani mase sifikile indzaba lethu uwona lo mthetho lesikhuluma ngawo Mabuya sibonge Mavuso kuyendeka ukuthi kusachutshwa lihlelo lekuthenga bese kuba khona leto dingingatekwe ukuthi labo lebe bangenele lo mkhankaso abasavumelani naleso sijubo lesijube ngilabo lebe babuketa leyo mathenda kwekuthi kumbe sekukhona la kushayeleke khona esake noma la kungakabukeki kahle nje kube tikhalo kafishane leto tikhalo ticala khona kulelo tiko lelithengako tiyayibese nangabe njalo tingakajubeki kahle noma kwanganetiseki lokhalako bese kwedlulela kuye umlawuli naye akatitekeli letindzaba kodwa ke umlawuli usebenzisa umthetho ukuthi akhe libandla lelitsite lelitaba nalawo ma skills noma kuqeqesheka lokuqondzene naleyo ndzaba lelethiwe kuye umlawuli bese ke lelo bandla liyayibuketa lendzaba tiyahlukana ke tindzaba letifika kukhona letinye tiyayititsinze tibe sesimeni lesicaya ngisho njalo kwekuthi lokho lebekufuna kuthengwa kuyinto lejakekile noma kulesinye isikhathi kutsinza naso sive kakhulu kulena ke lesikhuluma ngayo indzaba lena letsinza timpilo tebantu ngoba indzaba lesehlangothini letempilo lena lefika kumlawuli nase ingenile ke indzaba lenjengaleyo iParliament yethu nayakha lomthetho nga2011 iyakubuka lokho kwekuthi unama kukhona lokhalako phela ngete lasha live ngete kwalimala abantu ngete kwendeka nakuyana nakuya iParliament yakuphasisa kwekuthi nakusho ukuthi kukhona simo lesenta kubabucayi lesidinga ukuthi siphuthunyiswe bayawuthi labo belelo tiko bese sebaya kuleli bandla lelikhulu lahulumende lengilona lijuba tindzaba tekuthenga lokuyi government tender board kuyoqela kwekuthi ebandleni nakuba kukhona tindzaba letisatekwa akumane kuphuthunyiswe lokulingaba linani lelitsite kuze kwekuthi simo sikhona kuphungeka ngoba egcineni kwako konke yonke lendzaba yetekuthenga yeprocurement ayikakhelwa kwekuthi bese sekuba khona lo limala ngesizathu sekuthi bekusendiwa iprocurement sekuba netimo lesetithi tiba worse nangabeka ngelimi lwesilumbi ngesizathu seprocurement ngakho ke ikhona lengcingwana yekwekuthi kuyahanjwa kuyocelwa kulaba ngibona labajubanza bate procurement igovernment tender board kwekuthi akumane kuphuthumiseke simo ngelinali lelingaka nakhona phela kungabi kungokuthi sekwenda kwekuthi nekuteka kwayo lendzaba bese kuba kungasabonakali bumcoka netizathu takhona kodwa nje kwendelelo kwekuthi kukhona kuphungeka lokusemehlweni. Ngiyayiva Mabuya uteka yona impela umkholo ngithi nawe Mabuya nisathi ke nisabuka emaphepha
uyayiteka ke babengwenya ukuthi vele ikhona iprovision yokuthi kuze nisateka leti indzaba nisalungisa nisakhuluma angalimali eMaswati ikuphi nyalo senile yini lelibandla lokhuluma ngalo le tender board ukuthi siphuthumiseleni bonkosi Mavuso siyabonga umbuto leyo Mavuso nalo live ichutshwa ngilelitiko lenzaba leyo lelingilona lati nekwekuthi sikhebe sisingakuphi sikhebe sisingakanani lokungasita kwekuthi kusatekwa letindzaba kungaba ngilokungakanani kuba ngilelitiko lelikuqhubako lokho ngoba nje ngihlole nje nemthetho sisekela lapha ngicabanga ukuthi lo mthetho lo wa2011 isuselwe lapho lokho ukuthi uma ngabe sekunale crisis buku invoke lo mthetho constitution kuma nga section 36 subsection 1D lapho khona nasekunale nkinga akwendiwe lokho kepha ke ikhulumela esigabeni lesedulu la nangulalela kahle kepha nyalo sisengafiki leso sigaba lokuthi kufuna kube sekuthi mhlambe laba ngenhla laba ngedulu ba declare state of emergency asikafiki leso sikhathi leso nyalo leyo ingaba lukhuni ukuthi umlawuli angayibuketa ngalelo hlangothi lelo ngoba kunetigaba siyahlaba inzima nje nathi sibeke la sibeka khona kuhlabe nalomunye kuyashiyana ukuthi lokhu ke kucondzana nabaphi lababuka ukuthi simo eveni sinjani nyayibi impendulo yakho kepha ingenedisi mkholo ayikwenedisi ayingenedisi ngesizathu sekuthi wena mkholo nikubeke kahle kakhulu nasho nako ukuthi naniva batempile labasho bathi nababuka labo 3 months lebenikana bona asathenga badze kakhulu uyayibona into nani nisabuka emaphepha ikhona la lengciwana la ivetako mabuya lokho ukuthi kufuna kwendeke ukuthi kuze kusheshe kuthengwe lo kuthengwa bathola kakafiki lapho sive siyafa mathebula mkholo ngikuthi ayinendlela yokuthi kusendeka konke lokho vele nyalo sesilapho kule state of emergency because nakukhunya ngekufake abantu yini lokungaba ngedulu kwalokho kuphendula umbuto wakho asithi njengoba kungenele tikhalo letingenile office Mr Ngwenya uyabeka la mabuya ukhuluma ngenzaba yalo section 54 subsection 2 lokula emthethweni ku section 9 na 10 na 11 lo khulumisa ukuthi espra yini mandate yakhe nema functions ale agents lokunye wakhona ukuthi advise labathengako advise hulumende ngicabanga ukuthi ngilesta kwenda lokho ku advisor ngalomthetho lesiubukile thini lo nekade thina ukuthi asisebende ngawo lengaphinze ngikuthembise sive ukuthi kude umumvu lokuthiwa ulimele walimalithwa ukuthi espra wathi ucela kusesha indzaba yathenda number 104 na 105 kude umuntu olimala alimatiswe ngiloko ninafika nini leyo advice mathebula iadvice iveli khona Mavuso siyikhulumisile eoffice si agency lokumcoka ukuthi sikwende ubhalile health acela le advice yaloko sabuka lebe sicele kuye ukuthi asilethele kona sitabe siyakhipha advice ukuthi kulesi kutholako sithola ku 105 na 104 wahamba kahle noma wahamba kabi bese siya advise ukuthi emathenda la khona kuna tender number 1 na tender number ihamba kahle noma ngicela ungive kahle siyakusho ukuthi kulesi khandzakho kuhamba kahle noma kwahamba kabi bese emathenda la khona 100 tender number 1 na tender number 2 lo mthetho lona section 54 subsection 2 uya apply ukuthi angasebenziseka khona lengicela kuphenza ngo highlight bengithi ngicela kuphenza nguvete libe ngingakho nakucala tender number 1 uyafanana na tender 105 tender number 2 uyafanana na tender 104 lekuthiwa espra okumisile kuthiwa simise 104 na 105 labafanana nemathenda lavele Ministry of Health awadile mane lakathi labanikile ku tender number 1 na tender number 2 akabethembi ukuthi batawukhona ku deliver ngesikhathi uyabathemba la ngalasakaye kubo ku 104 na 105 ukuthi batawusheshe ba deliver nako lokwendeka kola ngiyakuva mkholo manje nisabuka namaphepha lamaningi lokhale ngawo nyalo
kepha ikhona iadvice yokuthi kunemthetho la angawusebenzisa Ministry of Health ukuthi achubeke nalokuthenga letimvu angameli nini. Ngicela ufuna ngena ngokuyi kumbe kungena kancane nje mavuso lokufana na kwalamathenda njengoba kubeka umkholo kusho kwekuthi kuthenda number 2 kubhekeke kwekuthi ngakude nalencane inkinga kuyathengwa ngekwati kwethu futhi kuyathengwa kuyachubeka kuyathengwa kuyafika lokufikako kulolitiko lokusho angaba mesi kahle nethi nje nini nisabuka lo tender number 104 105 kunjalo mavuso njengoba usho nje kodwa noma sisabuka ngete kwathiwa sekumenzi tender number 2 kumele ukuthi kuchubeke sikholelwa ukuthi kuchubeka kahle futhi kuthengwa nalesiniketwe kona umbiko ukuthi kuyathengeka ku tender number 2 tender number 1 ngilolo senetindzaba letilethwe ngilaba supplier le khona ke sikhuluma lendzaba ukuthi kungeke kufe bantu likhona igovernment tender board le umthetho uthi ingabalamlela kuloko le kungona mbamba mhlawumbe bekumile kubuketwa kwesikhashanyana bekungilo tender 104 na tender 105 Ngiyavakala ukhona umlaleli lana losafakile umbuto wakhe uthi mlanda ufunza unjengoba unjalo kepha ngilawo la ngibona ngathi ukabi khona ngidakweqa uthi emsakadi sekulukhuni kwethemba info yalabo bantu ngoba kuganga kulelive indvo longathi kufanele labanye baganga sibabonile lamaphepheni kubhalwe ngabo kodwa kude lokwenziwako solo bayanikwa lamathenda so yabekisa ngalabekisa ngaye angathi usho sindiya kuphuka ayangimadi lendiya la khuma ngayo kuyakalichaza naye ukuthi la kuphi incumalo kepha ukhala ngaloko ukuthi ngicabanga ukuthi sokhuluma ngalo 105 nalo 104 lokho ukuthi kungendeka la khala ngayi nje nyalo umngoni lapha ncumalo enhlangano bakhona lapha solo banikwa kanye kuthiwa nabo mhlambe ba ndawuthi implicated mhlambe ngeke sisho amagama abantu implicated nangabe kungendeka kaloko usho ukuthi sive singachubeka yini siwethembe lokuthi kusebenzeka kahle uma ngabe kunale kunezinkulumo letfana naleto mkholo lesingakucela njengoba ushido lofana ukuthi Espra inkampani lensha kahulumende sa debate ukuze umshana wamtsala but angivumelane nawe ukuthi musha Espra lesingacela sicela amane sive sisinikete lithuba sesimane sizame lesingakwenda kulomthetho lesinikete ukuthi siwelusi kwesibili asisinikete ithuba locina sive ukuthi cha kude inkampani le phose ibanje ngoba ibekisa lekhona ku tender 104 na 105 le sijena sibuka le inkampani la dase South Africa incumbe yato atisitotala kangwane le sizathu sa Ministry of Health City bona bayakhona lokuthi baphuthumise badelive kungaze kuphelele timvo lemashelfini nazo zofila basinikete sona kungako ke basibabe seba approach bona ukuthi bave babusa lesitoko sihlale lamashelfini sito sitakala sive lo sho sikude abala kithi ngoba mhlambe bona baslow ngicabanga ukuthi mavuso le kuba slow nekuba fast seyingaphendula abanikati balethenda sine kwanyalo sibuka nje ukuthi ngibani lo supplier ufanele yini ukuthi ngabe uniketiwe ngalendlela nikete ngayo ukuthi akafake emabhidi akhe nako lesikubukako leli qiniso ke lekuthi lama supplier emaswati aslow ku supplier noma afast noma ke ayakhansela kulesinye isikhathi kunenza ukuthi ema supplier emaswati athatha emathenda bathi kahle ukuthi ngeke baze ba supply basibanganikwa lamathenda bahlale kusase kuyophela umnyaka bese bathi manje angisakhona ukusupply lokho ngilapho ke lathi khona Ministry of Health bese kuchamuka lenzaba ukuthi imithi sekude edibhedlela ngikoke lokunye labathi bazama kukucikekela lokuthi balethe lo 105 na 104 bazama ukuthi bavimbe lokho lokuthi kungabi phela wonke iminyaka imithi iphelile yonke iminyaka iphelile ngile bathi bayakuzama ke nabo ukuthi kungaphinzeki kulomnyaka lokho ke lama suppliers akaphinze akhala lokuthi thina sesishiyeleni ngaphandle
ngiloko lesikubukayo ke thina ukuthi ema supplier ayakhala athane desire tawo ayadisho iMinistry of Health nayo iyakhala ukuthi sesiyimisile ngoba ine desire tayo nayo ukuthi iyeleni kulamanye ama supplier abe akhona labawanikile ku1 na 2 ngiyavakala mkholo eseselele nje 3 minutes ukuthi sigoqode kepha mhlambe sesigoqoda mkholo uyayithinza lendzaba nje itolo siva lokuthi ema suppliers bayadibene na ndvunankhulu nawo sowuyasho ukuthi sowusuka khona ngakho besolo kutekwa dona letindzaba kuthiwa ke foreigners are being given tenders lensini vele senikuconfirmile nani lokuthi vele labanengi vele bangale eSouth Africa sengiyakuva ukuthi nawe uyachaza lokuthi mhlambe bona ba fast yini I don't know lendzaba ye business noma ke yekubuka ngathi kubuka hlangothi lunye nini njengemlawuli nina amandla anganane kulungisa lokho lesingakusho lesikudingako thina sidinga lesingakubita ngekuthi ngesingisimane i-data shothi sidinga le information lokuthi leti info dithengwa kubobani nawo sithenga leti info asengibekisi dithengwa kuvusa umuntu wenvoter investments uslow ukusupply iphi proof yokuthi uslow nayi le proof ukuthi uslow samnika itender nini wagcina supplier after 8 months kepha Mabuya Investments wase South Africa yena ufast iphi le proof lesho njalo nayi proof samnika order ngaJanuary 3 kwathi kushaya January 10 bese ka supplyile konke lesikode kuyi lokufana konya lebese kuode kuvusa umuntu wenvoza loluswati sithi ngale data leyo ke thina kuze ukuthi sikhona kuyikhulumisa le kepha ngesikhathi kusete le data yokuthi sikufakaze lendzaba kulukhuni ukuthi singakufakaza lokho kepha ke lesikwendako siyafundzisa ema suppliers emaswati kanganga ngoba lesinye isikhathi kuze kubhadale thina sing-ESP sithola indzawo la kutofunzelwa khona silandze abantu bekufundzisa si provide konke kwemhlangano ukuthi sifundise lama suppliers ethu ukuthi akhona ekucudzelana nalama supplier la qhamuka kulamanye emave siyabonga kakhulu ngesikhathi emkholo sesivele sesifika ngasekugcineni kwelihlelo lethu sisele nje nge 2 minutes ngicela ucela ukuthi mkholo usho amagama egcina angicale ngangwenya usho amagama egcina avalelise sibonga Mavuso sitawubongana kuso sive semaswati ukuthi namhla besingaba naleli thuba kwekuthi sivete nekokuthi umlawuli yena ngasekuthenga uyibuka kanjani lenzaba lebesiyiteka namuhla kusho nje esiveni lokuthi sidama ngayo yonke indlela kwekuthi tidzingo noma ke public interest kube ngiyolebukakala ngetulu kunako konke lokungaba dudane mhlambe kuleyo ndzaba lekukhulunyiswa yona yebo siyabonga kakhulu isikhathi sakho sihlala sisifisha lofana sithi saqala nje indzaba kuthiwe seyiphelile sibonga kakhulu lithobe sisolweni isibita sithi emsakantweni nakukhona lelingakuva ukuthi sitocacisa ngoba kulukhuni ukuthi singema lapha emarobotini la ingiphicabatha le multi service chazele wonke umuntu lapha kanti lamsakantweni siyakhona lokukhuluma sichasisele sive lokuthi mhlambe bangaba nako loku appreciate lokuthi size sifika la sikhona khona nje kubangelwa yini siyabonga kakhulu